nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Naindi ninawekwati wakana wati ndane samo siaisia wa Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba ni wa kuambililia matuku ni miongo ili na nyanya mwei wa nyanya mwaka wa ngili ili na miongo ili na itatu sionga masaa mwana nusu sia weje wa masaa mapeleka yomiloni wa sua masaa mailu makumanyithia kwisela Vilingi ni wa Mauvoo tatu akumbanisia muno vaile betani itu ya ukamba na Kenya yonde na indi no tukanena ni kwisela ili itatu kenda imwe itano na ambayo tumani mukuve vatende vitoma mawoni Mauvoo alangu nengelelia ungu wa isa imwe yukite kwisela ili itatu kenda imwe itano na ambayo tumani mukuve na mitandao itu ya mikumo kanide tuambe kuona amwe kati wa alatumanengete uito utukuni wa umonde alatukumbanesie ne bamwe na munini wa gavana Masaku kwenda matileva methi wa ngunu siana isiokete skulu. Zama ya kumandika alimu TSC kuongela alimu mosala kwa kilungu chake ndaka tuno hitano yuluwa yana. Ene ndi kuendeka maumilie andu alamekalana mamudhame mwanya matetheke. Na mwanake wokuwa katikati kwiyowa kwanzia ya kwesosia kuyaka ngundo Masaku. Vilingi wa Mauvoo ni na udhochani umanyithie ni ERASTUS kithuku NZOMO na ke Teresia mwende aliula Mauvoo akwanzia ya meko na tuyambiane kana ku utalo munene wa amanyua wende na kusioka maskulu ni kwa tamu wa katatu munini wa gavana kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ni wakulia athukumi muvyani wa ukuimethe we memetho muno kavindani ka meukua amanyua isioni isi kipatokanyo. Mwangangi anena kavinda ka misa ya kumuma sia muthembi mututia Father Michael Musemi ila ya atwaiwa kanisa ni wa Our Lady Cathedral musini wa Masaku. Daniel Mwangala ni wa kutuvingu ya Vilingi wa Mauvoo na ilivote. Mwangangi nena itina wa misa ya kumuma sia mututia Father Michael Musemi ila yatongoiwa ni Bishop Norman Kingo kanisa ni wa Our Lady of Lords Cathedral ni wakulia ibindani amaniwa maendeno usioka kuma mesini na kuthima skuluni athukumi mao kuimati yemeo ya maleloni na kuikithekana ciana ni ciacoviwa na mbanga no sepso ina sikana ne ibinda ya ubingwa maskulu maito na ndia cia taibingwa skulu sito pe maundu maname uthikwikeka kendo chambe andu imembe maithi nangale cia abiria kwa wingi nikuli matalaba maito tembwe te angalivu muno te sobe mathao ma ciana sito mandu ala tekwite ibindani thi kwina wingi wa andu ala membe maithi kondo na kondo inki ni wakulia ongami mama skulu ondu mwana ene maskulu kunenga si mwana wa kuiva visi vandu vautuma ciana visi kila ivinda ndambula kana ene ndisio nisikivithwa ni maende na ukuneka muno ni ukwati pai mundu utekwe wondo uchumi wondo mubuko we muthei kwina maima kila mundu ena thina wa mbesa kou ningukulia school management ma principal maito mewana na asia nondo ibindane twathie binda ya mitiani na tika twika thitambe yokwa ingi ciana sume school tambe yosiona si ko isiokete misi cia umamezi ingi ciendete school wethe akendo chu katika county yetu no kamba wito masomo ni mainde nondo ibindane yukana kaimbwe kaya it is very delicate na ibinda yute yeso theri kaba ingi ko ningukulia muno wana mwasi imekase ma make sure ciana ci school by kueva mbeza lakini na mwasi na mo alimo maito methukezia na ndikulia CDF nikulie alama nenga na bursaries ibinda ne makase koko nondo ibinda paita mungene tamwa metiani na tianda ciana skuru te yo ciandanza wengi ndathingirira vata wa kusuvia mawithiluko kwa kwanzia ya kuvanda miti nikienda kukitana na walio kuanzeve ula wende na ukusi wa isioni sikivuthuka vanthi ya Kenya nondo itabingwa na tebingwa twendete musimu wa mbua azi ino memgwa me champion ma environment ukethi asiana meovanda mete skulu na meo ma current azi makabande mesimusi nikala tukitana na effects ya climate change
Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kuma kanisani wa Cathedral katikati wa musie wa Masako. Na twithi musini wa Ilovini kana nzama ya kuandika alimu TSC ni yatangasa kuambia muthiani wa mwii misala ya alimu iuka na wongeleku wa mbesa kwa kilungu cha kenda katono itano yuluwa yana itina wakuvikia wiwano kwi umundi na ngwatanio cia kutetea mavata ma alimu NAT, KUPPET na KUSNET onthe mainene ya chathini cha kwikia sahi wiwano mweu wa mithukumile ni maweta kuongelwa kwa misala kwi kwa vata muno kwa alimu kumanwa na mawaliuku ma ivinda ngalama yiyulu ya miekalile vamuna kuthukumithwa kwa muya umweu wa Kinandu Finance Act 2023. Benjamin Mwaka nukutwele sembe yake. Alimu muthiano wa mwayu methwa maitana melekele vengi kwa ivindambe thino wa miaka kauta. Zama ya kuandika alimu TSC weta ni avikia wiwano na siama sio yani NAT, KUPPET na chama somo memwana KUSNET kwikia mwaluku misala thino wa wiwano wa uthukumi yani CBA ya mwaka wa ngilila miongoli na mwakuvikia ngilile na miongoli na itano. Teachers have secured 1. An increase in basic salary of up to 9.5%. And when we say 9.5%, it's because we calculated the average. Payable in 2 financial years commencing on 1st July 2023. The new salary structure shall be implemented immediately in the August payroll and arrears backdated to 1st July 2023. We assure our teachers that they will get their pay by the end of this month. Itambia thi ya TSC yuke vindani mutia wa kuthukumithwa kwa mwea omwe wa Kinandu uende na kuete mutia misala ni athukumi kwambata kwa ngalama mikalile na ona Kinandu imbia cha numba atio kwa na NAT ni kanavayithwa kuthiomwa thi ni vuso imbia ya kwambisyo nenanya unge imbia na TSC ulotonekanu wa alimu kuongelwa misala kwa kilungu cha miongo 5 lwa yana no kana kuikithia vena wiananu uthukumine wo. Kenya National Union of Teachers have always demanded a 60% increase of salaries across the board. I want to proudly say here today that we have already secured 10%. I want to tell Teachers Service Commission that we are coming for the next 50%. We have scored, Chairman. We have scored in the sense that there's something on the table of this teacher. Much as it is little, it is not the same as the maternity CBA. At least there's some little plus. Thino wa misale imbia kila mwalimu ithwa athiongelwa katika twa silingi ngilina na ingili thandatu na ingi vena mauti o manumba na muno kwa alimu mako ya ndwani na mataonini ama nini maende na kuyana ondumwe na alimu mbewa ngili miongo 5 kwa mbatu ndeve. A full harmonization of house allowance was a key demand of KUPPET in addition to the basic pay increase of between 30 to 70%. Over and above the salary reviews, KUPPET has secured the promotion of nearly 50,000 teachers this financial year. This is monumental because it has never happened before. Finally, the promissory note is here. And the promissory note has specific intentions of making sure that their pay slips are cushioned from the devastating situation we saw a few months ago where they were hit by both inflation and taxes. And therefore, I want to thank the President of this country for having moved with speed to actually bring the promissory note much earlier than I even expected. Ateo wanakutwika thini itambiambe kwa atunio isi ya kukuchamata maa alimu usie na mawendi kauta maingi halamata na thini kwa kikaloni kicha umundi ngewa ya kuthamwe kwa alimu ni kwenda kukunikilwa na muno kwa alimu alamewe na kukwanywa masukulu. Unenanya uwa katika tuwa TSC na ngwatinyo yu na ambie chumani kivitu na wiwe no umwe huu. Wethwa imewandhinwa CBA ya OU ya mwaka wa ngili na miongoli na imwe kufikia ngilile na miongoli na 5. In transfers, the swap transfers should be given a priority. We fail to understand why those who have accepted to swap
transfers should take time. It should come in as soon as yesterday. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na Mwakam. Enendi ni mende kama ende kumilia andu ala methia wana mamutha me mwanya kukwata utethio mavinda onthe yila kwina walanio wa kumathinikia isioni cia ndwani ni ukuli wake muungami wa ikundi ite ya kiserikali ya Hope Mobility Jack Muthui na MC ya wa ward ya Tala Jackson Daka ala makwatiania nthini wa iseso ya kwika ukunikeli kwa ala me mamutha me mwanya kuma isioni cia Matungulu kaunti ya Masako no kana matethewe kukwata mio ya kumatethe ya kutambuka. Boni Motesia na ilivoti mbeange. Ofisa ula watongwesa ikundi ya Hope Mobility ya wetakana mwini wa 11 mekutethesia kuwete mio ya utembea kwa ya mabinya na uthimu wa muthenyani wa umuthi haima kuulia nende kuweka ovitha ala methitwa mamutha me mwanya mesini na kuendea na mumile kienda mavikie no kwata utethio wazinula matuanya unengo ni makundi makiene kanua tongo imaslikali. Na tukisha waona tutajua mahitaji yao, alafu tutajipanga. Tutarudi hapa mwezi wa Oktoba tarehe 11 kufanya fitting ya assistive devices kama wheelchairs na crutches na walkers kulingana na mahitaji ile tumeona leo. Mimi ningewahimiza wale watu wana ulemavu na wale wamefichwa nyumbani waletwe hapa. Assessment ni bure na pia hiyo devices tutapeana pia hiyo ni bure, hatulipishi kitu. Tunafurahia sana kuwa hapa leo na tunaombea Mungu, tunaomba hii assessment itaenda vizuri, tukijipanga kurudi hapa tena. MC wa ward ya Tala iwetakana itambia ima ivikie kwisalangwata neone kundi nova mwana atongo ya langi ya nyuveni mwana ndisio neithi thengesi eseso yeku ya nendela mamutha me mwanya kuma isio nise Matungulu sio nthe vate kumavathula na utambuka obisini sio na kwitha na kikalo namo takwatiane ye nimeondethesia andu alama constituency ya Matungulu alama na mamutha matetona mamanenge wheelchair na langi manenga ndata cia kuthi atwabanga muthenya wo munthi ni meuka moke mameka assessment nikenda matuku 11 mwezi wa 10 moke mamanenge wheelchair na nena ni cena mepea kipathokanio twanena na ofisi wa mheshimiwa mule ulatu thukumana ake ta mutongo itu wa constituency itu wa Matungulu na mheshimiwa mule twetekelana tu partner tukune chu twachokangi twanena na ofisi wa governor nona baanza baunje wa ambulance ya county government of Machakos na thukuma county government of Machakos meoba kelelo kitu cha mheshimiwa mule mheshimiwa governor na akwata MC wa ward wa Tala bene tuthukome andu kila kinene ni kuthukuma andu na kutethia andu baitu ondu twetia kula twabangita mwema enendela matethekanezo ima ikumia kana kukatha muno ngwatanio ya tongo igithekana mwene nthini wa thukumwa na ingi maimathuthia kuendea na ukwatiania nthini wa maundu la matonya utethia mwene nthi kugithekana ni matetheka mawita ingi kana isioni cia ndwani kwithira gutovika mautethio mwetaya kana kuthukuma mwene nthi na Titus Mutwa ni wa mwene kivila ngwatanio la mamutha me mwanya nthini wa kilio mbunge cha Matungulu na umundi kwi matuku 28 tuona kindu cho senyo kubikia kuona group nene ya alameno lemavu mabikite ni kana make assessment ni kana mabikie kunewa assistive devices kubiki methe matona kunewa wheelchairs crutches ni seso itaoneka na nitu utungia utongoi ula twena goju kubikia matoni se kana no mabikie ona tutethia katika iseso tutayona tuitungia mubea mheshimiwa wa Matungulu honorable mheshimiwa mule tukatungia ndai yapyo honorable Jackson Daka ambaye niwe MCA Tala ward makwa mena ngwatania nikana tuvikie kuona utethio twawona umundi. MC Jackson Daka wetangikana na mvango wa kukwatia na serikali ya kaunti ya Masako ivindani ya kile alama ketho mainengo utethio metho maithi mwanthini wa mathina la methitwe minio kukwata uiti ondu umwe na kuandikithwa nthini wa muvango kana kukwata kadi salame mautha me mwanya tuti tuko manenga directly lazima tambe kumana size wa mundu wa kila kukulo kutumia iwo mundu twitengete muthenya ucio wa batosu kila kingi muthenya ucio wa matuku 11 tuketha na exercise nene itu partner na county government of Machakos teka screen maka screen wa
asuma ketha mai benefit nikenda wezethia mundu ni waitwa ni wamana ketha eno wungi no wakwate buso ya kuitwa chini twetha tuibangithia na office wa social department na indi kila kingi muthano suki ketha kirikika nitugetha tuimanenga card bayusia card ila cia national people living with disability na nitwasia mundu oke na tu passport twile ketha nikana koke na birth certificate copy na mundu ayuka ula mundu muima ayuka na kibandi ko mibango suke muthano suke ketha kichathi kisio na niti kwatia ngai akaungamana itu na tiona muthana chenike ndini Masako nyeni toboni mutisia Tuithi kauntini ya Kitui kana muyumbe wa mwingi ya uthuloni wa sua cha usingusia ngona ni wakulia serikali yikithie kana ni ambisia iseso ya kuangalanga namba ya NND alama kwa tambesa sia use ngona ni wakulia ayumbe makwate mbau na kusukumia kuongelwa kwa NND no kana akenya aingi na alame na mbe wa miaka miongo muonza matetheke na iseso ye ya serikali Lina Mosangi nilivota wituku maisione sia mwingi Onena na kamemeka muyumbe uwa mwingi uthiloni wasua Charles Ngosa ngona ni wakulia nenzi make sioki na munola mena ukuwa kwambia miaka miongo monza meyumilia na kuikithia kana ni meyandikithia no kenda kukwata mbesa isia uku ni kulia andu maitu ma mwingi west beze ino siase sikuma kila mundu lote yandikithitie athi ongelewe katika ofisi witu ila tutangaza nina nena ni zina serikali muno na kwa hiyo nimetikilie kuongela andu angi lakini andu alama kuongeleka ni manini muno kau ni kulia serikali na itu kuendea kunenania kila mundu wina miaka miongo mwanza nziito ya Kenya yonze mbeze izuthileti abika kwa wengi Utaunguna ni wakule serikali yikithe kana niongelanga utaluwa nenzi alama tetheka na mbesa ovamana kuikia mitalatale ya kuikithe kana kila mwenenzi wiyandikithite kukwata mbesa ni wavikia kuikwata ila nkilitano tunetisi nini muno pyo timpe anu kau president na minister of social protection ito kwendeo masukuma nikenda ile mongela andu asu akenya monze ile mabika almost 5,000 pounduni asu kau nikindu kyaletwe ni kukwatwa mbau ni mumbunge wonze andu ala maitu onze mako mena miaka miongo monza nombika makwata akio na makwe kuonengwa amwe moti wange Kuripota Vilingi Mauvoo kuma mwingi uthiloni wasua kauntini ya Kitui Lina Mosangi na indi ni muvia muno Lina Mosangi livoti yake tutwambie ni wothiumo omukuvi na ngosi okete na Mauvoo mbeange na twauma matukani nengwethwa ndikwete Mauvoo angi kuma ngaleko cia kuya Mombasa na isioni ingi vaile betani itu ya ukamba na indi nokavikiana kwetha wituma mawoni maku kwisela ile itatu kenda 5 namba yotuma ni mukuvi Mauvoo ala nile na kuonengelelie wena woni wiva yulua Mauvoo asuna mitandao ni itu ya mekumo kanilie Facebook, Twitter pamwe na YouTube kwa oyu matukani Mowau maende maalukete na iwinda na nzebe kwi Mowau alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve Mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vaiku nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma Kitui nzene
mwika make uno mama sako mamoka nenyu mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu siye ni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwa vika Mauvoo maito vikia va Mutongo FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua Mauvoo kula methamani kitwe wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu no kenda kuvikia onthe ala matolonganile mutondoni wa umanthi na hindi kwi mbua sua na itulumo na umu wa ilovia italo ya Mutongo FM niye kuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na mithiomo twithiane kila muthenya ova Mutongo FM ngiuvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius mbithi Mutongo FM ni ngwatanio ya mukamba. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Karibu niende na kumanyidia mwanake wa ukuwa katikati ni wiyo ya kwanzia ya kuyita utukuni wa kuamkia umundi kisioni cha Ngomoti Kangundo kauntini ya Masaku ayekithia kiko kikivu wa kivaloki mutuku kamunzio ni waumya ukulio kwi amwika yelama kwata mathina kivathukanio makakwata mautao kwi ndongo isia makanisa indi tikwiyo wa mwe wa mwanake u ni wosiwe ni movisa ma polisi na kutoa nyumbani ya kusovya miyaku sipitalini wa Kangundo ukunikeli utwaiwe boni mutesia ni mwasi okethia na ili vote kwena na enendi na tuyala methikite vaki mawetekana chama kuna na kumatelemia nthinu ile kosio na ngosio na ingi kwendea na kula nyamukulio kukonya kila kitonya kwithiwa kiende masane mautuku na mwo kwiyumya thayu mwengi maiwetekana ni vatonya kava kethwa vena nguzanizo cia kimusi ile ivikia kukilia kaunthini wa musi uyu ninye village manager wa utuimita wa chana na kwesi utuku saa 10 nengo ni iwe simu ndwani pemu wesoisi na nathi sinini nona na ikithia niwo na nathi polisi na ripoti toka na askari ina twetela la Makangundo moke ikenda mose mu ni mose na ni mose mu indi maina amba ukusha meoba na niwe acting kwa katitu na nengo niwe simu kwa chemwendo za 11 musili wa ofi wa chana village katitu sub location angeleza kana pe mwana ke withiwa akomiti suicide kwanza kuyita na nafika katika scene na thia kwa kweli na confirm kana ilitete na mwana ke etwa wamgwa wa mutuku wakuwa around miaka 40 munini wa kivu kivalo changu mote ya kithia kiko kia imakulia mwika mekali na nzila sikailete kula siotethio kavindani kalama emelelo ni maundu maki mikalile vatekosa matambi mathuku na kila ndo na kukulia kwa ndu mamwikani pandu bakoza hatua ya commit suicide kana kwithita kana kunywa ndawa no zioke tha mundu ena thina at least aka approach yo counselor kana mundu ngi kana chief kana pastor akashia problem ila wina onamo nikano kethia ni waweza kutaika uni ngumakula ni mamwika meke koza hatua ya kwithita na commit suicide ni kwemba ntu matagemea katika nthino itu kivuyo inge iweta kana nzeza kikanisa nintonya kula mathina lame kumbeleta muika na ngikulanga siko sia kuthumia thayo kati wa makawange lame ende na kusewa mesini moto etele de matongo imauni
na twitona kwikala na andu kesa kwithia une tukembera tongo maita kwanza ya kwithita ucha kwa kyo kule tikiu na ndikule ningeno makanisa ni dituya ona youth onde meme maiti makanisa ni nimekwata utaula wa kanisa ni na nimekwikala kulingana nungai kwa twikale na ita kesi sia kwithita kanisa kwa miseni tia sia ole kanisa dala kuma kangundo nyene tobo ni mutesia Mwene kivila wanzama ya budget mbungeni nene ulani mujumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro ni wavudhisia vanene itambia ya mivea ya ndi sianza ya kukovethia ilovia kwa kuonea imwesi ya ndi ilembetani ya Avilika nundu wa kwethi wa Sinja ainene akauntini ya Mombasa ndini wa ikomano ya komiti sia mbunge nene sia maundu sia kana sia maundu mako sia uvya budget ngwatanioni ya Avilika Nyoro ni wenda mauvisi mako sia uvya budget ilembetani ya Avilika kwithiwa memetho kabindani ka kuseuvya budget na kwithiwa na nzia mbailu sia kuiva mikovo. Angelina Mose nilivota witukuma county 001 ainena kavindani kala vingwe komuno yiva ndo va speaker wa mbunge nene Moses Wetangula Nyoro ni wote kanandi sia Africa ni siethito ivangwa thini wa nthi ilangia ni kumana na kwitia mikovo kuma kwi mivea ya nthi sianza ya kunenga ni mikovo undula wete kanani makunena ni sianthini wa komuno yi na kumanthanzia kivothikonyo sia kukitana naki for Africa to find ways of emancipating ourselves from the chains of institutions that continue to look down on us, and especially there are agencies that purport to rate countries and their viability financially, and we feel these agencies have not been very forthright and kind to African countries. And we say this because every action they take have ramifications on the debt that we are paying, have ramifications on how the other world see us as Africa. Perspective, the parliamentary budget offices, we also want to leverage on that, take advantage of the information we have among the economies of our countries and publish that information for the public too, and anybody else, any investor, to have at least another viewpoint other than just, relying on the S&P, the Moody's of this world in terms of bringing those variables on board. We understand the economy, we understand our own structure of the economy very well, we understand the domestic market, we understand how exposed we are in terms of the international foreign markets and so on. So I think it's high time as PBOs we find a way of churning out alternative information, and I think that's the purpose of this conference in here. Nukuwatakana mikovo ila nthi ya Africa ithitwo ikova kidola undu ula kuwatakana ilovya ila matumia kuivya mikovo ni yumia cia nthi ya Africa ta Kenya vala watakana ni maili teithwa na maulini memwanya kuikithia kana ukwati wina avaluka ni kumana na mikovo So we are looking for alternatives of other credible agencies, of other non-partisan agencies who can be able to grade us, who can be able to give ratings of our financial stability or lack of it, because it is good to have objective agencies rating African and emerging economies. Hikomano yeye atetevamo ayumbe na mavisa ma usovyo wa budget ndini wa mbunge nene kuma nthi 13 ilembetani ya Afrika vala muyumbe wako ile mikovo kutumika kuambia milati ya kimaendeleo indi chikuiva misala ya thukumi vala thingilila kanave na vata wa nthi ya Afrika kwithwa na nzia cia kwa ila cia kutumia mikovo We in solidarity across the African countries, we must come up and seek alternatives to the rating agencies like the Standard & Poor's and the Moody's, who continue to just sit in offices somewhere in Washington, grade African countries, and then bring huge ramifications across the economic spectrum of our nations. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. President William Ruto ni wakulia asei matuwa yesiana sionde skulu ayueta serikali yake taivadhete silingi bilioni $300 miongo itatu kuimuvea wa kisomo. Ruto ni wawetakana amanyiwa mami na masomo serikali na muvango mwailuwa kumamandhia mawea. Kama kuna sehemu kuna changamoto zaidi,
Tunataka watoto wote waende shule wasome. Maneno ya kufanyisha kazi watoto ya nyumbani na kuchunga ng'ombe na kwenda shambani, hiyo maneno mkomeshe. Watoto waende shuleni. Nyinyi mnanielewa? Na maneno ya kupasha tohara wasichana ikome. Hiyo maneno haiwezi kuendelea tena. Nimesema wasichana wetu wa Mount Elgon, ile maneno ya zamani ya kutairisha wasichana tuwachane naye. Hawa wasichana ni wakwenda shule. Nyinyi mnanielewa? Na wewe ukiendelea na hiyo biashara, angalia mimi kwa macho. Mimi nitakutana na wewe. Nyinyi mnanielewa? Mnanisikia vizuri? Hatutaki maneno ya kurudisha Kenya nyuma. Kenya inasonga mbele. Tunaelewana jameni? Tumeweka pesa nyingi, bilioni 630 kwa masomo ya watoto wa Kenya. Sisi tulikubaliana kazi ni nini? Tulikubaliana kazi ni kazi. So ile itapatikana mtafanya. So mimi nakuja hapa in the next 2 months kuanzisha program ya affordable housing ya Bungoma County ikiwemo Mount Elgon yenu hii. Na vijana mjipange, kwa sababu pale ndio mtapata ajira, tuweze kusukuma mambo ya gurudumu ya kwenda mbele, tukijumuisha vijana, talanta zao, uwezo wao, nguvu zao katika kubadilisha Kenya, na pia kila kijana ajipatie riziki na asimamie familia yake. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana na huyu Kapondi na wabunge wote wa Kenya ya kwamba kila ward itakuwa na county ICT hub, mahali tutaweka mtandao ya internet. Na indi musesia ni masa ange mavika makuthi umone wa keli na ndaendete nenda kwa mbosisi amwe mama utumani unoyasia Mutongo TV kuma kangundo mbilini ni muliwa kamende andu asume mamutha me mwanya kuoka ngundo mathinite muno na andu mo ni mano yene kukengwa kila ivinda kukengwa ni atongo imo indi me kwati tengai nondo aingi makoma ubatelewu indi manyai atongoi vai ondo othonoka andu ta asu ngai komabosia ni muluo kamende ngumu kumangalikosia mbilini na indo swane ne langwa tweka ya kumangalikosia tala yulo wandu ala mema mutha me mwanya kwithwa mayende kame yumile na yu usu ya sia tongo aingi ne makotha ukengana yulo wandu asu mema mutha me mwanya na nusi ukesaithia ni matethewa Mutongo TV kamwana kau kathi umwena Mauvoo ni Francis Kivusio ningaleko sia kadongo okay ndia nene lange waho ya kukangundo mwana ke wiyumisie thayo kwanzia ya kuita tukathi basa matukani ngozi okethe na Mauvoo mbeange musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Maandiko metu yati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kalatene na tene ona siwane yuma na siwane yithwa na kwikalatanga nikenda thithi vandu vayo bala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe nisienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi niguo maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maelekanya na kanyo munuka wa asiai ninguthi vana no twisionesa maoni mo mekuthi mundu umwe anewikia ya asiai muveno wa ikilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu
ungi nake ane wiki ayasia ati mapenzi ni udhaithi wao imuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no goma vinda mavata media wa maende na kutukwata vayu luwandi ni kwinda wana vinda ya kutana na vinda ya kumeta maundu wao ndeni kuyati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kweya kana kulungalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena siama weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka usiye wakomea tomena ewa wakomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena upau right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mikwo wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kiwo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibanda ana mana kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazila simbesa wasia wa mwimi Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Saa ile na nataka nyanya cia uyo karibu niende na kumanyithiana ndambo songa na mbe utumani umwe ni wake Javas Junior ya sembesa iso cia andu aku ni tetha cia muno andu asu na ni cia vata especially kula asiai mata sovea wa nesa ni cia nacio mwamanewe ni Martin Javas va kilome kaunti ya Makueni bawoni makunengwende na kumasoma kwisela ile itatu kenda 5 namba utumani mukuvo yambia na ndeto Mutongo TV na mitandao itu ya mikumu kanidi. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wenda aimima kaunti esu kunengane Mauvoo mo kabindani kala serikali wa kaunti ukweli wa uyambe siasa ya kusanya uvoo kana data yuluwa aimima Makueni Gavana Mutula ase uvoo uno tede serikali wake kumanya kulama ile kutede sendeni wa sekta ya uimi kaunti ni ya Makueni kale buchalo wa Mutunga nilivota witu kuma isioni isu. Kaunti ya Makueni kwesela muvea wa uimi evane ya kuomba nyovo kana data ya imima Makueni kuambesya mwa yoto athi wa kenda kilelo kinene na kuvangia ya miradi ya maendeleo kukonya uimi aimime kwatu ya kunenga novo wa kila mavanda kana ndithia ila maitha cia kutethesya serikali wa kaunti nthini wa kwikia mivango ya umakwata mbau no mwaine una vala muvea wa uimi wa Makueni unawetetekana nwende na kuthanthasya ndithia ya makuyu nthini wa masilanga amwe na vala ingi muvea uvanie kukwata mbau maundu meokonya kuongela lato uimi. Gavana wa Makueni ni umisi uthithio kwa aimima Makueni kunengana ripoti sina wekeku kenda kumanenga mwana wa kwikia mawalanyo alama ilite kukwata mbau uimi. Kuanzia mwezi wa 9 tunaanza enumeration of farmers. Tafadhali, that is the way to help. Bwana Nyoma ameshangaa kukanyaga Mboni aone amefikiria Makueni ama Ukambani yote ni jangu. Ameshangaa.
kuona watu wanatunza miti na wanatunza environment. But now we have a challenge. Na ninawauliza mkiulizwa details zenyu. Embo banda makandamia, banda kahawa, banda okilo banda bisanzi. Please give your details to the enumerators. One of them is Mr. Mondo here. Ndio kama kuna patikana hizo fertilizer na implements, muwe mnaweza kuzipata karibu. Wacha hivyo mnasema kikema, zitakuja karibu. Kama kuna kitu tunataka tuwasaidie farmers. Farmers wetu wa French beans who are selling their farm produce to Europe, wameletewa pesticides bandia hapa Mboni. 9 companies from Europe were banned because of fake pesticides. That is why I'm saying, wakulima, this is your opportunity. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Tuilika Vilingi ndo nyonekana kamboni wako seuvya na kuthose mavati wa Raino Mabati no tuviweta wo kamboni ulamosio kwa kutumia utuika wa matuku ava Kenya mwakani wa ngili ile na miongo ile na itatu movisa monene wa Raino Mabati ya modhenzio o na ulani wa kuma kuikundia ya Digital Tech 100 Awards ni kumanwa na kithito chocha kutumia utuika kuthinekea makasoma mo kiuki tele cia kusuvia masaa na mbesa cia customer company o usio basi mavati muthemba wa jamii ya tile, Espania tile, Roman jamii tile kati wa mithemba ingi ya mavati vala ingi makuya ma customer mo na kumatwa ya vala mekwenda yulu takwikithentwa kufikisa mavati kwa mituki musikwaku vate kwiva kindu twina mithemba kipathukanyo ya mavati ta Brit tile, jamii tile, Roman jamii tile, Box jamii tile, Germania tile na hoju Liga motongo ya madhao nene kana madhao mako sinda ni ya ligi nene va Kenya FKF ni madhao kiwe kwi iyo Shabana FC ya tonyo kamwe kwa modo tu ni Murang'a Seal, Posta Rangers ya manovathi kwa vadhi na Bidgo United, City Stars na Mohoroni Youth, Mauma vadhi kwa vadhi na FC Leopards na Talanda onamo maimanoa vadhi kwa vadhi.